biherera ngaho biramanuka bikabandanya Imana ibambere umugisha hari message Imana yampaye shaka ko umuntu adusomera ni y'umuhanuzi kandi naguhanuriye umwe yavuze ngo kugwira nanjye nakubwiye double byose ni kugwira yagira uwisomera nimusomere mu kirundi ngo jye ndafite mu cyongereza hano ndashaka muhasomere neza Timotheo wa kabiri igice cya kane oh shalabasikora mama yo umurongo wa igice cya kane uhere ku murongo wa 5 uwa 4 gushika ku w'indwi uhatinda ucatebaho aho nyene ku w'indwi kandi ni ijambo ryawe igice cya kane Timotheo wa kabiri igice cya kabiri igice cya kane uhere ku murongo wa 5 ugeze ku wa 6 tuhateba cyasa mu izina rya Yesu ariko weho wirinde muri byose wihangane imibabaro ukore igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza ubiriza ushitse igikorwa cy'ibango ryawe komeza kuko jewe n'ubu ndiko ndasukwa n'ibisukwa ku gicaniro haleluya amen igihe cyo gutambura kwanje kirashitse nabonye intambara nziza umviriza rero nabonye intambara nziza narangije urugendo nazigamye ukwizera umviriza hari byabaye muri 20 guma ngaho gato hari byabaye muri 2021 2021 hari ibyo wakwanye navyo hari byagushekize hari byakunyiganyize wari kumuhagaze hari byakuvuzeho hari byabyaje bishaka kuguca intege hari byakubwira ngo ugiye kubivamo ariko ngo wahagwanye intambara nziza Imana ishima kutabivuyemo Imana ishima ko wabugira uwawundi Imana ishima wumvise umugambi mwiza Imana ishime kuko wagwanye intambara niye kuba ubuhanuzi hano Imana yabwiye ngo hari abakozi b'Imana hano bagiye guhagarara bagwana intambara umubwire igihe Pawulo ariko aravuga ngo yariko aratabaza Imana n'igihe urasanga yahamagaye Timoteyo aravuga ngo umusige Mariko bamuze wa Timoteyo bamuze bamuhagarare naje bamubwira mu basha umurimo wa Data ndamagara Timoteyo na Mariko muri Imana igiye kubakoresha ibikomeye muri 2022 mugiye kugwira amavuta agiye kugwira ubutumwa bugiye kugwira ikorera rigiye kugwira nubona cyangwa wafata itike ngasubira muri Amerika hari icyo nakubwiye nuwibagira ibyo nakubwiye byose ngo Timoteyo arihe Mariko arihe Imana iri yakira guhamagara niyo ntambara ugiye kukubyaza ugiye kubyara amasezerano aho uherere bagiye kubazanya ngo mbega byabaye gute umukozi w'Imana yigishije arabaga basocanganikirwa nimugiye gucanganyikirwa iyo wavuge mesaje ndabaga komeza wishirikina Tulisha Mungu akubariki au kumbili umetabiri mwanzo ndio waliko hapa ulitabiri somera hakurikira wumvirize
umviriza hari ahantu hagiye gukomera yo guhereza cyane utafashwa ututaha ndakwegera wafashijwe ariko niko natanga nakinyongera gusa. Haleluya, amen, haleluya. Mungu akubariki, akubariki. Haleluya. Nakunda ibintu bya double. Mungu akubariki. Umuntu ukiri wenyine uri double. Iyo bakubwiye wi president nuzo wakuruka wenyine. Haleluya, haleluya. Yo nabonye intambara nziza narangije urugendo nasigamye ukwizera 8 ibisigaye mbikuye igitsibo cy'ukugororoka igitsibo aka fight inyuma yo kurwana inyuma yo kunesha hari ikindi gitsibo kizakikurindiriye. Simwamagare gusa kurwana, oya mwamagare no kwitegura kwambara igitsibo. Kubera Imana ngo yakubonye, kumvise ngo Imana yakubonye. Iyo yakubonye abantu barakubona, iyo yakubonye abantu barakubona. Iyo ajya kurwana intambara yamaze kwirukura umugendo ukiruka ukaba uwa mbere, hariyo kodi kurindiriye, hari igitsibo cy'uwa mbere kikurindiriye. Kandi abantu barabibona ukiri kwihigana nibaraba barakumenya, ariko iyo wamaze gutsinda uri uwa mbere nutakuzi izina zo kumenya, nutazi igihugu uvamo azakumenya. Uburundi bigeze kubumenya kuko hari umuntu yatsinze abo wa mbere mu kwiruka. Nakubwiye ngo bagiye kumenya repatasi kuko abahigana bari hano. Abantu bagiye kwihigana murahari, abantu bagiye kwihigana murahari, abantu bagiye kwihigana murahari, abantu bagiye kwihigana murahari. Abantu bagiye kubamenya, abantu bagiye kubamenya. Batobaza ngo bajya ni bande n'abarepantansi, abatsinze urugamba, abavanye intambara, abumvishijwe bakarikurikira, abasasiriye ingoma bayinjira. Hari icyo Imana iri kiravugana nawe. Hari ibitangaza bigiye gukurikira muri 2022. Muri 2020 Tino barakubwira Riko Shandara Masika. Yo, banaguruka nagenda hejuru. Makura santeros. Tene chanzani hano mugari wa pasteur. Tene chanzani. Ari chanzani ari bamubwira ngo igarura rutsinda. Igarura rutsinda. Ya tudotana mariko muri kamaranyoma. Igarura rutsinda. Paul yari mu bibazo, bari bamutaye, bari bamwirukanse n'umwana y'igibicoza kubyumva, bari baramutaye, ariko yari mu murimo wa data. Arabona abonye intambara, ariko ntibari bazi bajya gutsinda. Imana itaba kumuhishurira, niyo hariyo Timoteyo atari ngaha, itaba kumuhishurira, yaba hariyo Mariko ari ngaha. Arashobora guhagarara nawe. Ndahanurira repentance. Mahagaze gikorane. Ndababonamo Timoteyo na Mariko. Abazi kunesha intambara. Muri musi baracambaza bajya protokole n'abahe. N'aba heaven. Sinabo mwishu. Muri bo babyumva. Yo! Hari ibintu byabacanganye. Birabacanganyikisha. Barongera baracanganyika. Nibazibanga Muye na Jonathan wanje tuvugana igikorane sanga ari mu minsi mishana y'amasengesho. Ntushobora gutahura umuhamagaro w'umuntu yahamagawe utaribwina. Akimara ngo turagikora nane nabago haleluya God. Ya igabani babona ibishoboka harabari kina bari Imana. Harabari mu masengesho ariko barashaka Imana. Ariko barabona intambara turayitsindane tuzinda. Imana ishakuvugana nawe. Waburi baba ndi ku rugamba. Ni ku rugamba rwa Kristo. Kandi nanesha. Kandi nanesha. Intsinzi ni yacu. Mwambega Yesu ni bari mu ruhande rwacu. Yo! Watubanye yubande.
uraba mukigatagura kwiruka daimon igwa bita amatwi ibimuga imana irakora vuga mu imana irakora arayandi mavuta nibavuta muraronka arayandi mavuta nikomeye amavuta ya tapo arayandi mavuta yemerero yakira arayandi mavuta nikomeye arayandi mavuta yubyararongera isanga abantu bariko barashaka imana abari mu rugwano bariko baraguhana intambara y'imana aravuga ngo abanyene arire panda zirikirarira arayandi mavuta yavutse abavuye kure kugira babahe mesaje y'umwaka nabonye ababatizwa barabura insinzi no mu ijuru inyuma irimbe umurindi uri kurakubita harayandi mavuta somera ku kanyuma rero kamwe nabategurira kamwe akanyuma nakababwire nigire yo aho nyine harayandi mavuta ibisigaye bikwigitswe cyo kugoroka umurongo w'icenda amajana kugira usimba cera n'icumi gira umwete wo kuza aho ndi vuba yabwiraga Timoteyo umviriza amaze kurwana intambara gira umwete wo kuza aho ndi vuba Dema yarantaye ngo Demas yarantaye kupa kunzi ono mukozi w'Imana Demas yarantaye kubera umviriza cyangwa tunamuta umviriza Dema yarantaye kupa kunzi isi ya none nabugana n'abantu bagiye ku ntambara batarabi inyuma ngo nibagira ibiri inyuma harabi ibiri imbere Timoteyo yatanze igiwe byose igihe Paulo yariko arabafasha ariko Demas akora ivy'isi umviriza Imana yigira i Thessalonike Kelesikanti yagiye Galatiya Tito yagiye i Dalmatia ayo n'amarchipere n'amakoro sinzi ahandi hagezweho havy'isi mukoromoka sinzi ngo baramutanye Luka gusa niwe twasigaranye sinzi ko ari Luka ngaho nico arabashikuria yewe nashakubumva abagara n'umukozi w'Imana nashakubumva abama turi ku rugamba narababonye nubwo mutongere ku kuboko hari abagabo b'Imana bamenye ibanga ry'Imana uvuge ndasimama nubwo bagutabaye nyene ube ngo ndasimama hari Timoteyo Imana izokurungikira ube ngo ndasimama hari Mariko wawe azoza ube ngo ndasimama bandanya ube rero turiko turica mu jambo hanyuma ndagweka kari kanyuma nicariye yego hitana Mariko umuzana kubera iki kuko ngirira ikimazi mu gikorwa cy'ibango ryanje mu gikorwa cha data harabandi ibindi bihumbi ndwi Imana yamibike kubera wewe hagara gusa ku murimo w'Imana nturabibizungazunga hagara ku murimo w'Imana Imana yabwiye ko igiye kubagwiza igiye kubagwiza kila basikora bashita Yesu Kristo, haleluya. kubasha muri data ayemogera naje tubandanye Imana yamamagariye karabasira hari umuntu agiye guhezagirwa kuba kuguma mu Mana hari umuntu agiye guhezagirwa kuba gutanga utitangiriye hari umuntu agiye guhezagirwa karabasira hari umuntu agiye guhezagirwa hari umuntu agiye guhanuka hari umuntu agiye guhezagirwa iyo barakubwira umuhezagirwa si uwe muto hari umuntu agiye
turatinda hanyine hari umuntu agiye guhezagirwa hano hari umuntu agiye guhezagirwa yo numaze wowe bizumva ariko hari umuntu agiye guhezagirwa niba nabona kubwira hari umuntu agiye guhezagirwa hari umuntu agiye guhezagirwa hari umuntu agiye guhezagirwa somera aho tuharangize 12 ariko tukiko ariko namurungitse muri Efeso aho uzozira uranzanira impuzu yo kwifuka umviriza rero bitamanira tamwe iteka ya autorite uranzanira impuzu yo kwifuka uranzanira impuzu yo kwifuka isigurike urazi cyo bisigura iyo usoma muri Revelation usanga impuzu icyo bivuga iyo ugiye kuraba umukozi w'Imana Imana ikimuvugaho Yosefu se we yamugize iki Bibiliya iravuga yamujishije agahuzo kuko yamukunda cyane iyo wambitswe ubukunzwe umukozi w'Imana avuga ngo Imana ikurebye abantu barakumenya hari agahuzo ugiye kwambikwa kuko uhagaze mu ibanga ry'Imana hari agahuzo ugiye kwambikwa hari agahuzo wasize inyuma niko ndahano hari agahuzo wasize inyuma ariko aravuga arakibutse agiye gusubira kwambara umutamana we n'uba bamutaye n'uba batamwumva n'uba ariko aramusubira kubera iby'isi hari akandi gahuzo umwibikiye hari irindi banga Imana yababikiye yabuze agahuzo avuga niki urazanira impuzu yo kwipfuka nasize ikiroba kwa Karupo n'ibitabo vama n'ibitabo tuzocana nabyo haleluya iki gitabo niwacinjira mujya kumenya amabanga menshi sicyo cyonyine hari akandi yavuze kandi cyane uzuzane iby'isato Alexandera umucuzi nibavyumvise iby'ishatsi cyo bisigura Bibiliya icyongereza ngo ibikaratasi ibipapuro papers ibadutegurira mu ijambo ibadutegurira amasezerano kandi akayawanditsemo amasezerano muri 2020 n'ikimana igiye kukwibukamo n'igiye kukwibutsa muri kiwe cyose ariko nari bwabibone nakubwiye ngo ibyo n'ikimana igiye kukwiyerekamo yakwibutse yabonye ko bikenewe yabitumye ko bigusange uzabisanga weguma ku rugamba bizogusanga weguma ku rugamba bizogukurikira kandi bizogusanga nubwo udatanga adrese yawe Imana irayizi nubwo adrese yawe atanuwe imenya Uwiteka arayizi Imana yo mw'ijuru irayizi yari yishyura mu mw'ijuru arabizi iyo ugiye ku musozi pasi hari ibindi byinshi kuganiriza numvise pasiteri ampamagara ariko arampumugisha navuga ngo Mana we ubwiye nyuko ndungikira umuntu none uramuvugitse nubure telefone nuba Imana iguhezagire umwigisha w'Imana ngo ariko taramazikaya ijuru ryanyibutse nawe ijuru kwibuke mu izina rya Yesu nawe ijuru kwibuke mu izina rya Yesu nawe ijuru kwibuke mu izina rya Yesu natumara apanesha uyu munsi ijuru kwibuke mu izina Imana igiye gukora amen yabuye hari ikintu Imana igiye gukora nabisubiyemo hari ikintu Imana igiye gukora yibuzwe ibitabo y'amasezerano batoya ka kabiri hari igihe uvuga ngo mbega ko bitarashika ayo kuzana inkuru nziza byamugeza aho hari inkuru nziza yaje uyu munsi niyo mazina yaje nitwa inkuru nziza aho hari inkuru nziza yaje uyu munsi niyo abandi izina ryanje oya hari inkuru nziza yo mu ijuru yaje uyu munsi irababa agatabo agiye kuguruka igitabo agiye kuguruka kubwa numva hari umuntu yafashijwe n'umuntu acapata agatege nk'isubira inyuma makura sante reboshia 17 ariko umwami wacu 17 niho nshaka kandi yongeye guhereza ariko umwami wacu niwe
yampagarikiye ariko umwami w'Imana yanje niyo yahagaze nanje mu butayu nyumvise indahe nyinshi hano niyo yahagaze muri ya mazi ariko aragutwara niyo yahagaze yerekana atabona hariho kukuroba ariko iramugira umukamarayika utabona amubata akaboko kugutamubona ariko araguhamuje kugira umunsi nk'uyu uzashinga intahe ari marayika w'Imana yabanye nawe Yona agiye kubana nawe uyu munsi yabanye nawe iteka ryose kuyabanye na Paulo arandemesha kugira ngo ubutumwa buvugwe nanje butagabanije abanyamahanga bose babwumve. mwumvise w'Imana yakubonye pastor atubwiye w'Imana ikubonye gasubiremo baza bamugira ubutumwa bwose baburangije ariko umwami wacu niwe yampagarikiye arandemesha kugira ngo ubutumwa buvugwe nanje yabona rero kuvuga amena mpagaze butagabanije. haleluya kugira ubutumwa bwiza buvugwa butagabanije ubiriza tutabukuyana n'akajambo n'akame nimara ukuyana tubihane nimaba bari mugarukira Imana tubabwira ngo mugarukire Imana tutaraga inyungu z'iyisi ngo abanyamahanga bose babwumve. abanyamahanga bose kw'imbere y'isi yose niyo mpamvu repandanse hano zo bagenda tuzaturi kumwe imbere y'isi yose baragurwa bata twaduze ibere uyu mwaka nidukora igikorane kimwe turakora bitatu uyu mwaka turakora bitatu na muri Tanzania ngiye gutegura ikintu bagiye kumenya repandanse ndakurahiye bagiye kumenya repandanse abaribo bagiye kubamenya. Haleluya yana rero guterana hari ingini Imana ituzaniye hari ubundi bubasha utari bwamenye hari ubundi bubasha utarimo wamenyereka malariya ugasengera agakira ntihari bwabona uhaguruka ugatambuka ibyo nibyo ugiye kwakira wamenyera usengera ka gripe gakira ariko ntihari bwabona uwa sida akira gatambuye guhakura mananye abyo nibyo tubikiwe makura sita na bazido ritmo sharaba iyo wamenyereye usengera urwaye mu nda gusa ariko ntihari bwasengera utarabyara kwa byara ibyo nibyo bikiwe ibyo nibyo bikiwe muri 2022 wamenyera ukiza abantu ntihari bwasengera uwapfuye azuka ariko ibyo nibyo tubikiwe nibaragane nabo barikora batimote hano bariko baranyumva ibyo nibyo bikiwe urazi impamvu kugira ijambo rya nyuma duhereje ko rishike ngo tuvuge ubutumwa bwiza butagabanijwe bufise rezita bufise inyishu babona ngo ahantu hari Imana nuwajaje gutatabone hari Imana abayakubyeho nuzakwinjira ngahavuga ngo reka njye kumviriza ingere pastor yigisha abona imbaraga z'Imana bw'ejo bya bintu n'iby'ukuri nici Imana ndumvise ndababwira sinjye kugucama je kukubwira icyo Imana kubike muri 2020 nubise ko tugiye kubwira urazi yugwiri twahora kuririmba twaragwiye baramultiplier birabiri so Imana isanga siko biri ni bibiri kabiri ngiye kudakoringa murugo kugwira ugiye kunodaburiga muri multiplication abizi byaro muri ko muri bico niko ndavuga murugo kugwira waheja kugwira kandi Imana igiye kukudaboringa ako niko naje kongeraho so kugwira gusa basta sio multiplier tu mwana ni double sasa na hiyo multiplication pana kana double hanaje na kudaboringa ndimo vyumba neza ndimo vyumba neza urazi kudaboringa cyamaze kuba multiplier
igiharo cyasize n'abahana n'abizi ibiharuro doubling after multiplication n'ikimana igiye gukora wa muntu wemeye kurwana urugamba bwe gutsinda wa muntu ukwiye guhagarara n'umukozi w'Imana wa muntu ugiye guhagarara mu murimo w'Imana wari usenga ariko wari waramaze gusinzira gato wa muntu ugiye guhaguruka wa muntu ugiye kubyuka mu ijoro abandi bajyana wa muntu niko ndaganira hano uri kuranyumva nirago gukora uri kurota icyo niko ndavuga y'amajoro wari ujya mugiye kuyasubiramo y'amasaha 9 y'umusozi wari utunga wamaze kwibagira Imana igiye kukwibuka kandi ndavuga ku maguru yacu ndabahumugisha ndabahesha umugisha mwampesheje ibintu bitatu yambwiye ngo ugiye guhagarara igiye guhagarara nawe icyo kabiri yambwiye ngo ntugumure umuntu wo kwakira gusa ahubwo nawe tanga icyo gusa tanga impano yaguhaye iyo yayiguhaye cyangwa urikoresha hari benshi bakeneye hanze ngaho irambwira abo bantu bagiye guhaguruka bagatanga icyo bafise ntuhabwe gusa n'umukozi w'Imana nawe tanga icyo yaguhaye wihawe icya gatatu irambwiye ngo nkubwire ngo haguruka uyu ni umunsi wo guhaguruka uyu ni umwaka wo guhaguruka uyu ni umwaka wo guhaguruka uhaguruke wiruke muri speed uhaguruke ukoresha icyo yaguhaye muri speed ya wiruke n'umwanya wiruke n'umwanya ugiye kubona ikigiye kugukorera ugiye kubona ikigiye kugukorera ndakubwira ngo umuhanuzi ugiye kubona ikigiye kugukorera ugiye kubona ikigiye kugukorera nagira ibako nariko ndigisha sanga ndiko ndigisha abantu nakiriye muri Amerika nakiriye abantu 21 umunsi kandi b'abarundi nahindutse ambasaderi mu kanya gato kandi nanjye nafise impapuro ariko kuko navuze ngo magukorera muri speed ndabaza ni wanje nahora kumva amatelefone ya guverinoma ati ibyo bintu twumvise n'ibiki abantu 20 n'abanga muze ndahagara mpamagara mu roya wanje ndamubwira ati hari icyabaye urahagara nanje araba ntugire ikibazo umutima w'urukundo wamutsinda imbere ya koti ndababwira ati nakoze kiri muri jewe ho nafashije abanduta nabajije abo nduta muri bose batakumpamagara papa kandi ndabarusha imyaka ndashaka kukubwira ngo iyo ukoze icyiza muri wewe nicyo wigiye kukuvugira iyo agurusigiye abandi bataye abandi nicyo wigiye kukuvugira iyo muri abatugiye guhagarara n'umukozi w'Imana hano duhindura iki gisa nicyo ngiye kukuvugira muri uyu mwaka bakarora kugira ngo tupe neza muhagararike abandi bose bananiwe sizi icyo niko ndavuga ariko niko ndavuga icyo umukanuma guhagarara igihe cyose abandi bananiwe hagarara nubivemo iyo ari akanya gato nubivemo ndakuzana mesaje y'Imana nubivemo Imana yaje kugukoresha Imana yaje kugukoresha mu mavuta ya dabo duzi ibiganza vuga mwami Yesu turacari hano mu bwiza bwawe turakiriye mwami gukoreshwa nawe uyu mwaka guhindura ubuzima bwacu uyu mwaka Mana kutudaboringa Mana turagomba gushika aho dushakaho Mana turagomba kunesha mwami Mana turagomba gutsinda Mana twambika ubushobozi Mana twambika ubwenge Mana twambika favere Mana twambika urukundo Mana twambika iyerekwa Mana duha ubushobozi bwo kutaruha bwo gushika ushaka uyu mwaka ni wacu Mana tugiye kwimuka muri mashasha Mana tugiye kuronka iwacu ishengero tugiye kuryakira
turinjira mu nzu yacu. Yesu turakwakiriye. Yadushoboza uyu mwaka ibya 2020 byaheze. Ubu twakira ibya 2020. Twakira amavuta, twakira urukundo rwawe, twakire kugumburirwa nawe. Tubyarire uyu munsi mwana ibidutwenza muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Abakunda Imana muvugera igiye kukubyarira, igiye kugutweza uyu mwaka. Reka tubisubire mane, igiye kukubyarira, igiye kugutweza uyu mwaka. Nimba ari umwana waririra, nimba ari akazi waririra, nimba ari poroje waririra, icyo nyine cyo igiye kukikubyarira hanyuma kigutweze mu izina rya Yesu.